Nay, apay dagita. Akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Dito'y akong nga agnaad na lang. Apa yan? Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kaya't ti ugali da dya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado areklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasdya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na dya Clara. Saan lang mat ngay ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam da ita, inton sumaranaw, pilyam to na naimbag tay babae kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme tararmam dita? Apay magtakas di ti ibagbagap iti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko adi mo nagustuhan sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amway no na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam? Amom ba ti family background da ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas deti ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakit? Amangan mo iso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya malang no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta? Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awirkan ko na. Awan ngamin ti amok apangital kaken ko na. No di da kayo laang. Papanamaya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. Ano ka, ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Tayraman mo pala ang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asana da kayo tagkagasat. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang. Saan mo tamabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya, para iti panagabrod ko nana. Lukasta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana, ano sakti mayadayo iti anak ko, tapara matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidak. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David, ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, mala sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amog balasang kaw. If tomorrow never comes. Nabartak ka man na nag-awid sa kanabay. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpit ko pa lang. Nga mungat at dagos ni pasungad yung kanyak. Anya mo tikas tangaw ka na yun. Laklakayan kayo nga di kayo palagbalbalaw. Kasta ka na yun ti aramid yaw. Sika, tirumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka na kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsalot-salot ka matay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oray, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang.
Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na ita kwarta ba kahit Impawit ni Clara. anya ay nakakasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipawit iti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng nga si kasunta taapo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Barang sikat idenggan na. Tanusyak di nakdengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsensyon ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da ija abroad ni Clara kat isumot amin ang tiyaggastos. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mga ibagbagamag. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubayin. Apay man ang nakasta ti tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko ajak amo. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak lang ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisyak nga rod pa'y. Bisik ka nga. Agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din ah. Uray para iti ubing laang. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakil mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agbanugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Adya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wa, namukdaytan. Kahit apay di mo labdan na mangilimin man ang iti sa balay a babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka handingay Nga oray awan trabaho na. Ka makasapul tuwa. Kananya tamaw. Ang mga nwada trabaho di baro anubya na. Kanayon mulat na konsensyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Ang mga pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsentim kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa'y lang ti apuko ta. Pumanaw ka man pa'y lang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, ha? Nasaya at matyapukaw. Awan pagdanagam kang kwa na, Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga da inyawid ni David a babae di tabalayong. Awan po na nga hanya kumaita. Nabayag mo to na nagsina kayo ita anak ko. Sanaya. Kaya't kulaapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan po na. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay latiawag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minan tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga lang araw. Hangam di kan mang namnamak ni David tanay. Adan sa bali nga asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa bali no kaya mo. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi itapu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamakin ni bakit mo tagluto ka nagdalos dito balay? Senyorita mo ditoy. Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagitan na. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa yagin na umay. David!
Agimpake kan, tapumanaw tan dito eh. Ha? Ni, apa yan, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan dito eh. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumon. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Ang mga datrabaho, pagtrabaho nak. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tatapumanaw tan dito eh. Ha! Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may na jay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho nga isaw adalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya na mo't. O kahit pag naidanda nga rodan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasan ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amuyumot, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko iti nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyaman nakmanan nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akong nga agsubli iti abroad nana. Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguro day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo ko yu kada kayo. Ay sana mabalin Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kuana. Basta alam latan nga wanan yaman na. Apay kastalat kalakana ya. Ah? Nana. Pangasim Clara, pumanaw ka pailaan. Jak kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda jak Clara. Agasam, alaan na kanukid din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na kalpasan na. Basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak Gabriel. Kapilitan ada ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na. Jak itag tapo ko ta. Nagyalay nga nan ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mutiinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibaganakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na kaiti dayta, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakawit Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, ta alaamon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka ama alam mo't laang ti apo ko may. Agyaman na, tatang. Talaga di kag pampanunot Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasano nga roday tan ngay.
Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko tabakat. Ayaw uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Isong araw na nagabroad tap no makaurnaw. Isubli na ni Travis ti balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot lang. Kun may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa ino iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mo't kit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabain. Ha? Kamaudyanan na. Makadwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't day di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Aywan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangtad iti suporta ti anak na. Saan nana? Ngam okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento kan kuana. Ta sigurado manen nagsasakit abalikas ti mangag ko kan kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang road agpatibker ka palasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tilako. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikum dapay ngamin dito'y bakery. Ay na, di makalan to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayin pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talaga nga asensado kan, Clara. Maragsakan para ken kabalasang ko. Agyaman na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, ti ba pa ni Jibalayda? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rug ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kas jay timpakpakita midikin ko na. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagit nga may ni Clara bakit? Buo nga amin ti kinagagit na dagijay. Wen nga roda Naimbag pa'y kat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabid. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Right, ada kamot na ba? Huwag tatang, tag naudak manan dito balay. Anya, Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kom. Anya? Ha? Gusto Mike? Tadyak mo la kayat day jeng agbali na manugang. Anya nga raw ti plano mitibiyag mo itada ba? Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda intun madamdama. Sige lang tatang. Mabainak nagpakita kan Clara. Amok kadakkel ti nagkuranga kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom dayta. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayin niyo biitin di apo ko yun, nana. Tata,
Tapaawi din manipod ije pagadalan na. Wen, saan kami ngagdardaras balasang kao? Oh, at iti meriendayo, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kini Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta dagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at lata titratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura? Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta ka nun, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David, Pagbabawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulnit iti ado nagkurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ko man ti amin kadata. no may papankan Travis, saan ko nga ihimot ti anak na kan ka? Ngamjakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit manan ti tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yan aya. Rinabimot la akastakan da bed. Puyatan nak mo launa yun anak ka. Sa akong kamalan ti sakit na nalang. Dalay ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni ospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadaw ti timpuara sakit na. Ay, wang nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga ron mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Ay, una yan. No sanda ko nagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kwana. Sininaan ng tumag kami niti. Basol mo ta konsentidor kamot nga main. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon na ita. Diyak kayata na lagi pun. Kababay na denggan. Naminado ang nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat mutan ti timpuara asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikaso kan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kani Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan, tigay mo, Lita.